akiba d'abord de akiba binova et quand baleno génération Ekang bien pour moi c'est là moi misili miyenyi bezuna min ko mi amalan on ko bota bangali abiawo banga ko abiawo et donner wa manian bon ka fa ko min ko mi ba bono baya na comité bite nsil wasile non talango va se mesil silite au terme temps mais mayi migma kumo mis bedengo wa darma ko se kiyena migma tema kunya masibe mama yo migma tema sibe ete akalon silo wasilo ono muran sili na yin bi ligi baba anna min ko mi nga zanga imam betara yaban nan banga somo kuwa nga mana zang ayong de yima zanga ye borbangan ba zama ki mon ku kana awu edi be zo bonna aban binda ko kulu mura sikolo ba ya ko fang sikole kan e borba yim ye borba yimki azane yagon kob on kob tenon kob we ye bi besis bi mano to fa fulati ngos panya yi ya mon ta fete bin ne beza bien sauvé bien yene ki kekeve aban sikola yong bayang zan bine bobe kan Ekang da yili na ngon no mone kan one mora kan wakang di kan mora kan nya tili yu wa ko bo wakang di kan aban ayon ni da biya yene ki zama mate na man kama sam ambala pia clavers nga ko anga ye na yon nga wulia no simo boyo kamba ye yene dengana ayon de ibura wul mo bosi no yo bitte ba ne ba fam akala ba fam ba ne ba fam ambala lo ma tam vena bot bene bot de fo mone kan ya zuna ba fam ba ne ba fam akala fam ina nge fam ana ba kar fo fam ana ba de mone kan ayena no